azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja loripong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah pamasi dan niaka mahasisi matana. Kita pada malam hari ini adalah malam terakhir di bulan Syafar. Karena insya Allah besok masuk 1 Rabiul Awal. Jadi tamani ulam maulid. Jadi 1 Rabiul Awal itu pada hari Senin besok insya Allah. Narima kona naro wajak ki di sini na jamaah masyarakat sila sholat selaku makada perbanyak sholawat ke Rasulullah. Jadi tapi gaiwi masalawat lori Nabi tak di bulan kelahiran Rasulullah. Salawat ke minas suku yang itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi usaha kami ia ronasan nabitta salawat palisuku nasaba macioi yilau dongang alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebab itu Nabi Ibrahim sitonganna nenetah nyata apo nak itu Nabi Ibrahim. Jadi tausaha kami di bulan Rabiul Awal maka kami di ulam maulud sahakan banyak PKW masalah lori Nabi Muhammad SAW. Ia ko tangga imah kada malampe ya Rasulullah termasuk nak salawat yang kita baca ya rona baca salawat bil qulub. Sitonganna salawat Pak Burah. Ia ko malasalasa ki atau engkau penyakit engkalasa mak dibola riwatak kalewe tabaca kasiratu syesso. Ya ko pura ni tabaca tilawi baraka na ya Rasulullah namancaji Pak Burah loridi. Iya. Jadi ilawi baraka na aja nilau apalan na. Apa itu apalan salawat ko pisrimon rina pelolongan ko pilalaku buruk tapi ya rokolino barakah na salawat tak meloi dapatkan itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Jadi salawat bil qulub ya kong katau nampi ampi lasa. Sitongan na moje aja tak kada tomatoa. Saya itu kalau ko takut masalah-salah penat dingin waga malah salah sesat di tidak fit saya pakai itu. Ko pakai itu salawat bil qulub Jadi baca akasiratu mo. Mamada ini ko ibaca kasiratu sesso. Jadi moro ta baca. Tapi makorona makada makanja matotu koto tuda bacai to malau wai rinung koto pura nama sampajang nang kamu wai ipadepe ya rawai ko kacai atau kon rawai tani palinna ukiolota napai baca ro salawat kasiratu ni napai to milau dong kemudian kita minum apa ya tu koto pura masalawat makanja koto minum. Ya miko pura ki masikiri makanja aja na to minum. Paja pi mapalla wa takalewe napa ki minum ya poko pura ki masalawat makanya ko langsung minum makanya tu ko mahalul qiyamite biasa malaki weni akatani buka pas sampona panurut sebagian ulama itu berkahnya itu luar biasa sebab kenro itu masalawat termasuk malaikat itu mendoakan itu barakah salawat. Apa dun rupa tu penjelasan atau pandrita Pak Bu angka makada ia koto masik kiri mas sempajang mengaji
angka malaika aku tuno sapaka mana to pandrita dalam majelis ilmu mapengajian makoy angka malaika no yaitu nasa nabi ta mengatupkan sayap jadi napasi sumpu-sumpu panine tu malaika berkeliling angka tahu pandrita maka daya ko paja ni ro pengajian paja ni mangaji paja ni masikiri rewa ni ro pema malaika lo kolangi angka tahu pandrita maka dana rewa tulimon rok tu salamanya letu ka malino jadi angka maka dah jadi na tu nakada ya ko angka onroy masalawa ya ko angka onroy masikiri nonori malaika insyaallah tolimanya mo papinadinge monroko tu ayan tu ampai bolata tonroi masikiri tapasumuy sa data pasumuy sa data si sala tu masigi madari yonroi masikiri yonroi mangaji yonroi mak baca yasin si bawa masigi de nangkan yonroi mak baca yasin ko di tahu terasakan kalau ahli zikir itu pasti tahu jadi napa kita matuko masigi memang ni papinat dingi maka dawe manyama sedih macake padahal bukan AC tania jadi ko tuliton roimu masikiri ki mak baca yasin ko ni jumagi atau kapan pun tonroi masikiri pengajian insyaallah jadi itu masigi itu sejuk barakahnya itu nasabak malaikat itu begitu hawa malaikat maka itu pandrita itu ko hawana malaikat tolimanya mo papinat dingi yan ang kabole yonroy namanya mo papinading sading hawa-hawa malaika ya tu marepa yonroy tu mengaji-ngaji marepa yonroy masikiri-sikiri makanya kok koki bolata masikiri tapasu isa data aja mo tapake mi tapasu isa data koki kamarai pasu isa da supaya malaika monroiwi namasu ya rojinge pa ayatu alena panguluta halifa Umar itu alasan na nalada isadan na kumilodong maka raja sadan na mage supaya rosetange mangkalingengi madai itu jadi itu kuncinya jadi ta usahakan ngero ko masikiri ki aja nalalangati ipalapalang namuji to ko sampajange ang katuya sa rukun kauli ya sange rokong waji ya kauli anu nalapaka lillah jadi kapak dena napaka ngilila ya ro masuk rukun kauli dena sesampajang itu keganero tama rukun kauli nomor sidi takbiratul ihram jadi dena wa dingnya tu makadawami dena sah jadi dia ang kakama tau masampajang ro ilalang lalangatin na miro napake tuangan na dena napala-palangi makadawami jadi dena satu nah sebab mesti makadaki Allahu Akbar. Jadi dek na masalah ya tu ko kata bere kita pi iya ko makmungi tetai namo makmungi cuma aja mini lada senak ko to makmung si gora-gora si matu Allahu Akbar itu. Jadi cukup Allahu Akbar. Makanya ya sang rukun kauli waji palang ya nomor sidi nomor 2 Fatihah. Tami itu rukun kauli Fatihah, suratul Fatihah. Jadi doa iftitah tu dena tama rukun kauli, jadi namode ni pala-palangnya tu doa iftitah jadi mato. Iya ni ko Fatihah dena lapalang dena sah. Makanya tu ampai iya na tu idi na tu imange mancaji tak gatungi masalah na sama iya ko to pura na makana wala dolin iya ko mashab na Imam Syafi'i tatai na suro ki mulangi pema Fatihah di makmunge jadi iya nanti di imange betuangan na yala ni rolin ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah aja na to langsung mak baca surah to lepak jolo cinampa lepangi yalengi kesempatan makmunge baca Fatihah untuk alena itu. Nah sebab makanya la salata liman la yakra bi Fatihatil kitab degaga sempayan na punai taude na baca suratul Fatihah iya ko na baca imange tanya pa idi itu jadi baca tu memang iya na tu mapura ni makana walak bolin amin lepan ni cinam pa idi imange talen ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah
Iya, talingi kesempatan, alingi hak nah. Iya. Ko Imam Syafi'i itu jadi makiro. Maka lebih ko di ko materu imangnya na baca materu melena wala doli kami langsung nagan rusu. Maka dia manta sapi pesan ni tetap mati ko baca Fatihahmu apa sunnah maniero na baca imangnya wajib mopi ati ko mu baca. Jadi ya ti ko wajib materu ni. Kede. Iya to na tu ampai pa iya kode na kunnu tawe tahu magala kun ya istilahnya dia kata magala tahu nangga sunnah kunut subuh pendapat ni manta Syafi yaitu ampai imang ko sujud ni letu ni awah napa ni ngera maka de na kunnu na melo makat de de na wading kecuali napai makoy napai makalutu cek de nengerai kana de pada kunu taparewa pe makunu de na marigaga ya ni kononi awa na melo rewa pe makunu de na cocok na sama magai iya ro suju waji iya ro kunu sunnai jadi de na wading salai waji untuk mali ya sunnah maki tu hukumna iya ampai de na rewa tu tai ko maliwan ni mangela yawa pataruni aja na makana de mu kunu tu ada ataruna no matu pinapaki sujud sahwi ko Imam Syafi'i sujud sahwi ki ko de to kunu ko ya lupaiwi yan namo ko ya tungkai de to kunu de to sujud sahwi iya mito sujud sahwi ko ya lupaiwi apa makadele na pangulute manta Syafi sunnai hukumna kunu ko subuhi jadi ko deta kunu talupaiwi sujud sahwi ki tapi ko ya tungkai deto kunu deto sujud sahwi apa ya tungkai meninggalkan yang sunnahnya pada itu ko matahaya pamulangi biasa tungkai mama lupai matahaya pamulangi salah saidon raka matarui makan de aja natakana subhanallah dia na cocok rewa itu apa wajib ni itu tatongnya dia na wadi rewa mali sunnah memang jadi pateru nih pura pimatu ma agasana capat na pamatu napa ma sujud sahwi nasaba sunnah mani nalupai sidi jadi sitongan lagi ya sujud sahwi pak salai baca na jarang ngimangi ya sujud sahwi ko salai bacana jarang biasa ko mak baca na desa karakin ri capat na kuliah jual kapiru na baca tu lima kalu ci sakarakin ri melo latu na tolai sisang ni baca surah lengan atau langsung ngerokok mestinya itu sujud sahwi karena sunnahnya tidak sempurna sujud sahwi ki aja tak kene di mamung aja ne di to sujud sahwi na sama de to salah imange misala de acuki dia wading eta kira kita pahami itu kaidahnya jadi tingerangnya takbiratul ihram ita ka takbir harang itu ieu tuh mesti ipal-palangi mesti makanaki Allahu akbar aja mu taladai makun rai makoto angka sak da cek dek masuk Allahu akbar masau aja tak angkat tu tahu lega ke dona timuna lah batana balala angkat tu tahu maka pajaje nah semuanya mangisa di det namanya mana nasi jemu bawa milalo lega baca jadi iro penting Fatihah baca jadi namoje tu aja tak kada raka pamulangnya raka madue telu si bawa apa malah palemana tu Fatihah angka mi malah dak masu sade angka tu masau-sau iya na tunis sangi sahabat maka do de gaga surah na baca na bitta ko raka katelu ni si baka apa koloroi iya mi ko raka pamulangi si baraka kedua nang surah apa nang kalinga na baca itu lesan nang kalinga komon rina na bitta masampajan nang kalinga na dia na baca na bitta koloro iya na baca ko sara iya surah na baca ya ko masampajangis sa iya madari na baca ko raka ko na baca maka manasa tapi loro si basara nga makiro na isa tu maka iya surah madari na baca na bitta maka lawa gana wanisagi na masusa dan na bitta demi na malada
Demi na gorangi papada tema kada itu kalau maksa pajang mengeribi ki maraja de nang kalingi tu kuy monrinna. Ina tulis sang sama kada nabi ta ko masam pajal loro ye asara. Ia miro dua rakan na tari pangupu ia roduan rakange ko tahia purani mataya pamulang. De dengan pangupuna Fatihah maniban na baca na perokok na sama nang kalinga. Ia na ridi tapaki mange ko masam pajangi. Ta usahakan makanja ko nang kalinga tu kumonrita ya tu patihata. Ko raka katalu ni kaapa ko lore si basarae. Mangaribi makoto raka kataluna isay makoto raka katalu si baka pana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuma itu patihah ko patareka. Dena ruba itu. Ia ko magalampe na bismillah na. Ia tu nala ko patihela tu capana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi napakoto napapada mana ia tu lomundri. Jadi danya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Napapada mana. Si dipakai dia tu. Iya. Jadi itu kalau di tarekah. Jadi angka penjelasannya itu lama. Cuma saya ndak terlalu menjelaskan itu supaya cuma ia miro magampat apa makada iya makada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi pada mana nih ro? Ya ko malam lampe sir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi napak itu. Jadi pada si dipakai dia tuh. Iya. Jadi ko baca Fatihah ki. Iya tu makanja. Iya, ko penjelasan para ulama-ulama tarekat itu. Jadi ternyata itu sadai perlu makanja pak dia itu makanja mana sadana tahu jadi aja tak ada standar na imangi harus makanja sadai wa mawata tu baka turut sampai imangi ko makoi de tabace sesuai kami nam makanja menurut persita ya naru naisa po nga Allah Ta'ala makana makomito imbati na tumabaca la cundek aja na megala na cincolata makana imanu kaya de na para sana na te makanja tanya aja de na ko tu apa iya kene sadami makakanja ka sadami te ko masampajangi de na dele po nga Allah Ta'ala apa de na makanja mana salana tawe ika makiro makanya itu akimis sholat li zikri. Kemudian ia kau perintah orang warattilil Qur'ana tartila. Tapakanja kini bacaan menurut persita. Maka iya kau makwani rosak dilagona makwani ro mampu aku pakwani ro. Aja na tamelo maka we dia pada sadar na imangenu de metona cocok ya mi komelo ita lomba musabaqah tilawatil Qur'an isapa makwe ro sadana apa melo lombakan. Makiro ya komelo ipake masampajang ai de ina tu ampai namo tu patilawae palagoe ko masampajang de nawan dinalagorang maka de iman tasapi ya nangka ima baca na lebih tu bacana batali sampajanna ya jaja takada patilawa napa pagal sana palago napa le na mancajimang Allahu Akbar waide dia na cocok deh salai jadi tetap kasih haknya bacaan iya jadi aja na tanu makanja pasadan na maga de pakanja kibani sesuai persita ya ko masampajang yo ko boleh sampajat tahajud ki apa masuk tu sadai ko tu masampajat tahajud masuk dia itu nalalangati de aja ko Allahu Akbar de tapasu isa data. Makanya tuh kok kui Masjidil Haram ko masampajampan ni tahu masuk tuh masuk sadan. Itu napasu. Nah sebab memang dikeluarkan suara itu. Jadi ko to masampajampan ni pasu. Iya mero ko sebangsanya sampaja sunat duha itu masau-sau ni. Dia itu na susah deh. Masau-sau mi. Makadani oko hak desa pada itu mak jarak jo yang katiti eko majarat je kayan kalinga
Yang kali ngato masau-sau ko iti majarajo makot napau mato tu hade sa maka dapat iti majarajo betul nganna angka sakda tapi dia nama lakda. Nah, makanya kudu cilie memang kalinge. Yana tu nak kada tau pandre teh berbisik-bisik dengan Allah, si bici ki pong Allah Taala. Abu Bakar napake ya ro, nayana ro napake namanya man nasa di makasibelori pong. Pada ko tanga bani tu moto bismillahirrahmanirrahim. Alena si pak bicara si Bapa Allah Taala. Kang nasa baasang nama Pong Allah Taala ya maraja pakkamasin ya maraja pacarin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo ko po mapunang sinin na alang. Jadi ko betul kan ada tu ni betul ni tapi angka ko ati ropahang ni makadamakui maknana. Makanja meti tu sampajangi ku iris sangi ribaca iris sangi betul ni tak cedek tak guru mi tak cedek aja mau namelo cicangi. Itu iya ro sure kota baca kada aga jero betul kan kudu Allahu tai tani makui maknana. Ya naro ta baca namo tu kudu Allahu mi pakulik-kulik. Iya. Kulo Allah ku pura ki masam pajat tahajud don rakang patan rakang ku tulle ruarakan nah ya ko de tulle apa nah ya ko de tulle apa mau 2 mi apa minimal 2 maksimal 8 pada mi duha itu minimal 2 angka makada maksimal 10 2 angka to makada maksimal 8 iya. Jadi dek tu nanu pak makada arwah parakana de yang pai kalau ki masih ke subui na dek to pana batawe napai mangaji atahajuki makada na 10 pi manne ustaz na make betul itu 10 manne na 2 me tu manne tak 2 rakan ala nyo ko tu ina atay na mugan rusu ina masampajang mata jawat tu de na marigaga. Nah sabak waktu tahajud itu yaitu waktu na sampai jampannya sitongan nama pamulai tete serali wa wadini jama cuma kami nama kanja itu seperti ke malam nareko tate si dini liwa iya kode tu le moto koro tate talupi apalagi subuh makoko ka tate apa liwa melo tate 5 ya melo tate 5 ko tate setengah na 5 toto at tahajud ni tala ni 2 rakang ko tuna paki mawit tiri talun rakang dia na marigaga. Iya, jadi demi na cocok maka dayalay 2 rakang apa to mawit tidak ka dewa dik mo pay tambay kapat dia na cocok. Mondri ni tataru witiri ya ko sirakam ni nadapi sirakato na. Iya, usahakan kita sampai tahajud ko kau tadapi moy ko tadapi. Namoci di misampajang ijama ni pak ganda 2 niat na. Ini yang ketima tahajud ni nak keto sampai sunat taubat dia nama digaga. Akalabani wakatai mas sampai sunat tahajud 2 rakaat siba sampai sunat taubat karena Pong Allah Taala. Magampang. Zaman ni di mani zaman ada 2 lolongan. Ko witri matu si di mani magampang pak. Iya. Tamaki masigi etite maka de to panabat tahu ya sampai tahajud ni. Tanya kato ni sampai sunat tatul masjid dia nama digaga. Wadi. Iya, udah tahu pernah batawe. Iya biko masalawat ni teh nade pata witri bani. Nasabak makin bita aja lalu nade nama witri nama manisi rakang. Iya, unro lakda na patu-patukan nabi ta pentingnya itu witri. Pak makin nabi ta ya mau witri mo. Tak ko na puji Pong Allah Taala. Tama ko kuila garisi tau ipoji. Ya ko makalay kakasi makalay wali Allah. Ya sange wali tau no puryo Pong Allah Taala. Iya. Jadi de tu Pak Bu nak kada ya tu wali maka da tau pandai ta maka de namo tau biasa yang penting na amal kang ya tu nasurong nabi insyaallah. Iya. Apalagi ni bulan Maulid ini besok mulai masuk ya narona maka dakat tapi guys salawat. Iya. Minimal si sebuh. Iya. Ya tu ko ya metu baca sallallahu ala Muhammad na 10 metu si di menit na sisa bu pak 10 si di menit baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pak angkat tu salawat na paki guru ta maka dami salawat pak buka sangin salawat pak buka kong kain den rule wajah
masih salah dan ita seding atau ke masalah tadi namelo den jalan keluarnya ada itu, tapi salawat memo pada salawat Jibril ya, tapi na palan suluki nabi ta sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya, dia nak ada sallallahu ala Muhammad, maka dia sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya, mapunjuk miero tapalamu kapan? Iya, sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya, jadi langsung lokki nabi tak. Makanya tu besok salami assalamu alaika ya Rasulullah. Ya nariyasa salawat mapahadir ya ko makadami sallallahu ala Muhammad itu salawat nur na nabi tak salawaki. Ya ko makadami sallallahu alaika ya Rasulullah itu langsung. Iya. Jadi manikah kami tak pakai. Tapi ko salawat Jibril ya tu nak sallallahu ala Muhammad. Iya. Iya kode na iya rota pake engkau runtu oko kita ero sangan diweni baca ka oh iya na biasa nasa guru ta maka data sabde na malaikat kang katu sikiri na malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim iya na riasa sikiri na malaikat tapi angka yasa tasbihnya malaikat. Maka dai oko hadesa ero ulolongangnya maka nanigi tau bacai 1 kali 1 hari atau 30 kali untuk 1 bulan atau 360 hari 360 kali untuk 1 tahun. Ya dampengi dosana walaupun sebesar buih di lautan. Yang kata sabdena maka dai subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Ya roh. Ya pelak muka apa nak? Lepa. Iya. Subhanazil mulki wal malakut. Iya. Subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Iya. Maka dai nabita ia kona baca ummak ku ciceng ia tasabbe na malaikat namo pada ganna busanna busawai ku tasi dosana purana dampengi pangalataan. Iya. Patalapah. Iya. Makanya disebut tasbihnya malaikat. Pak Bahar pamatu mau ki inaki buarangi na lolongat toh ya insyaallah. Jadi nanti saya kirimkan itu ya. Jadi usahakan kalau namo cicami Pak baca makan jalan da ya wita ko penjelasan tau pandrita malalenge tau pandrita patareka makan jalan da ibaca di waktu-waktu turunnya malaikat kayak gana ya waktu turunnya malaikat ya ko jumai kan ja ibaca ko sementara ko ni masigi itu datu data baca ya ko subuh kanjak tu baca si bawa ko asarai yang kata to pandrita maka setiap selesai sholat fardu baca namo cicem nah ya naro jadi dek to nano babu masyaallah ko ipakoli-koli ngi bangsa dongas talungas so saya dapat itu di kitab mak baca-baca ka urunti kada oh ya nabi biasa nasa guru tetasab be na malaikat. Iya. Jadi penting itu. Sebenarnya ini jadwalkan milau tulung ni pasoro sebab saya 3 hari itu tidak enak badan. Alhamdulillah ya mau syukuru ke makada nalama dioloi. Makada biasana ko makiro biasa ka malasalasa na beberapa bulan itu tidak ini daw nalamat diolo kita kalau ya mudah-mudahan tidak karena sebab imun rina ya jadwal mauli ku mapamulai bajar dia naga istirahat lah tula 10 sidih jadi tapi insyaallah mudah-mudahan taruh saparan apa angkamu istilahnya biasa ko penerbangan pesawat itu bisa maju ya ko dingin apa tapi ko jadwal Pak Bu
di sekada aga na may gorang inasaba iya kene tawe mo milawi betul na idi mo jadul manyamo iya menerima kada sa parabana akin rikosong iya na padodongi iya jadi milaw tulun na untuk ulap piamang nasaba mamaudu ki na ulap piamat tuh iya bulan 9 jadi taro nak jolo milaw permisi untuk 1 bulan mau lutoni insyaallah kopi ulas 10 matu insyaallah mudah-mudahan kita bisa pengajian kembali jadi itu 5 kome mamoro tahu-tahu maka dia ko tu meraja milaw permisi kak ya ko tu mauli milaw permisi kak iya jadi ya ma jadwal makoko apa bu dia na pada biasa maka da malolisu ya makoko ade tatalungas somisi di kabupaten atau 1 provinsi jadi dia na walolisu bone talungas somi walengi wajo talungas somi jadi dia na walolisu jadi talungas sokoro-koro wacara mapokona siagi-siagi jadwal ule malagang katalungas so na pakalete tapi dia na tu rewa puna memang ni ya kumuli ka rewa tau pia mapi makiro sebab biasa koka bone macara loro koka Kalimantan macara wani sana bajana tangaso ko sika pema bone macara maka pak bunuh tahu na lala manionrong jadi ternyata itu untuk memudahkan pako meniro jadi mudah-mudahan mudah-mudahan dising mohon doanya Bapak Ibu sekalian kemudian ya pengajian ajak tapat pisawi tapat terui ya kotako saya berhalangan atau memponcok sungai maga tetap lanjutkan maka muti guru tak wading kita undang untuk melanjutkan nasabah ya tu pak disengange Pak Bu pentilada Pak itu pak disengange dena pada ibadah baca Qurange dena pada sikiri ya tu sikiri untuk idimi ya tu pak disengange ya pamanarang iya jadi itu pak disengange ya pamanarang ya tu guru tak kali siden ring almarhum biasa kak na cerita jamaah ke jamaah podanga maka dah pura guru tak mak baca kita yo ko Makkah menrei haji nak baca kita guru tak ko tendai na pura ni batawe na de pananu de panapalat de panalattu ya ro bacana na gangkuleng guru ta na palattu de na salaya ro kita na ro na baca angka jamaah mamparang kada na podai kada pakai tangkalinga mo pura di batawe guru ta maka lewang kalinga sa maka pape ton romo pemabaca na saya tu sampajang untuk alemu miya lo baca untuk umat la yolo doh jadi ponro pentin na yero sange pak disengang makanya tu guru tak de nang kana sarap polopeng isi bakar tasae pak de paga HP wetir ayo pi di ustaz monre makoko HP mani ko mabaca kadang kau runtuk kada lau foto yo ko kita kada lau woki mako meniro yo ko pitu matulalang yang apa ulang-ulang baca maga sampai dihafal jadi engkau tahu tu sikir Pak Bu makanja supaya makanja-kanja matikang agasan na makanja-kanja ikong kagaga yang kalinga masih ingerang tapi tabaca kasiratu ko ni mau komoto ki masam pajata haju tabaca ro kasiratu mu baca makanya kode tu le baca kode to masam pajata haji aku pure masam pajangi saya yang penting wani baca iya jadi dibaca itu ya mubadiu ya khaliq iya ya mubadiu ya khaliq dibaca kasiratu maka dari penjelasan atau pandrita yorowon malai ia koi baca kasiratu ye lai bukarang ya tu tepat disengang dari segala macam ilmu. Jadi angka pak disengang ya lengi dia na runtuk itawe betongan najarat ta runtuk. Jadi ya narotala sikir ya mubadiu ya khaliq. Ya mubadiu ya khaliq. Ir baca kasiratu. Dua lappa moto ya mubadiu ya khaliq. Iya. Kau kena ni siratu papisau ni siratu mo baca iya
Jadi jadi padari itu si taru-taru ko tomatoan aja itu na tomak guru apa si taru-taru mani tabe do cili atau bataru lo kiri. Tapi manumo tu pak ko mataru moi ya na tamamo ko do cili na taru lo ko si wali to sukurumo ya me tu bahaya ko lantangi. Tamay kiri rewa ipemang ay tu watang iya ko relalo mo yang kamu atu aye. Iko tak kalau ya ni matu itu ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq. Itu yang dibaca. Insyaallah wa malkan ya itu Pak Bu. Asaba iya kobodo iya nule makko mani. Terus terang Pak Bu, iya kobodo ang nule makko mani. Apa iya masih sekolah. Namo wa duha akka dua to pangolongo ku guru tanapa wa pala onro kunrum na tongang ya tu otakku maka pala melo ratonga mi mapasantren itu nasange guru taal jok kamu kona ya ko jok kamu kote ko lari tawe pasama tera lari jok kamu ko monrina ka mana mo adi si mama namo kagade ya mana mo sileting mana nga masikole. Alhamdulillah jadi ya miro pasan na guru tak maka dade jok kamu ko ya ko jok kamu ko latu mo ko tu lagangkan nah ayi menurutang itu ira buka pesantren makbodang na naik dade atun rutundruwi apa iya na rasa kangi maka da kene dewa gang kuliah memang mengai mapalai pura de na wapalai tapi karena kepada kui pasaki maka palaya. Iya alhamdulillah iya narupura nanu guru tayapa iya nariyapa lalu tu makoko ya menemuri pake jadi tu tambah mani jadi pe makada alhamdulillah syukuru itu ampe itu liwat pasangan ta pesantrennya nata ya ko lari tanya urusata yang penting pura ta surut tamak tu pertama karena penting generasi sekarang penting sekali apalagi keadaannya Bapak Ibu sekalian ya mitu boko tamawarita wijabijata itu salah itu. Kemudian penting itu sampai kanyon nak makadaka salawaro. Nah, sebab memang ini adalah bulan Rabiul Awal. Iya tu oko agama ya Pak Bu. Kamana saja dua mi agaga isapa. Degaga tu isapa lalana tu tunggal dinota latu akhira. Dua mi tu bawang nomor di pamase yang kedua syafaat. Ya mi tu bak dua isapa tu. Iya ko pahala mi melo ihitung dewa jagana. Yana tanya apa masena pong Allah Taala. Yana tu nakada guru ta presiden reng almarhum. Namo aja si ratu jamu ko si ratu mo ici di decemu. Selamat toko. Ega makiro. Iya jadi yang penting mega di decemu. Yana tu ampai makada de agang kuliah ngamui. De to tu niris sama kada kega nama sei pong Allah Taala. Yana tu ampai imange. Komelo imas sampajang biasa na pangulo makmunna na baca itu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi idi mi po wakatai na pamaseta mi po malada harapkan na sabak kaya rote mas sampajangi mak dupa-dupang jejiri di imangi ta pangulo ni makmut talolong aleta maka dai po ngia angke tamu melo mangoloy idi mi tu nakatai po pamaseta mi po malada na harapkan. Apa yang natanya pamase Pak Bu dia itu selamat. Apa ia ku baca hadis napalau kali-kali makadais. Pamase mematopa. Apa ia naro bawang marepa upau makada di palapaka Roma minasili kangi sili maratu itau tertunda tama suruga. Nama nasaro de nanre nasili kamisi. Itu ia naro bawa taala dasar. Nasabak nasapa jadi ikutan niame to pa masih na pong Allah Taala labaki. Namun di pacara maya Pak Bu. Aja tak kada salama ustasen tu mega tanggung jawabna. Apa iya ko nurisan nana de ni zaman apa nih kah? Iya.
Iyo putui de ni ris sampai kau salama mopi. Pak kita naik matu kada made mujame kada dia bisa ni makwa salama ki. Jadi tu nak kada guru teh itu tahu bodoh itu tahu mai kata salama itu tahu bodoh. Apa buta terubah be kita de makan mah mujame kada bisa kada dia dapat itu pale. Itu apa podang ke salah saya ini. Jadi ia natu nak kada nabi ta aja na megalada pakutanamu nasabari musus saya lemu. Macipi lalangnya mola. Iya kong kagaga. Iya na tu pamdari pak pada itu kita makada. Maga hukun na asue. Kada najis si. Maga di pak balu asue. Maga di pak balu bawi. Iya. Atau asui sele bakoro. Pekoni. Itu. Ini angkat tu agaga na makora tau pandita. Dena melo bahas tapi supaya dena kada aja nanti susah. Iya, itu kan tahu maku tenangi. Jadi penting ya sampaikan. Jadi robang, atika ki, iya utamanya dalam sisi harta. Taman ini betul ya. Iya. Jadi matu pilo kiri ngangi Pak Bahar ya rona si kiri Iya, alena pa makibuarangi. Di moto na fotokopi. Na bagian ng jamaah tapala insyaallah. Iya, leto. Sinampak mo tu niya pala leto na malampe. Apa dia memeto na balengi ko malampe. Pak angka 2 banyak itu. Kemarin saya dapat satu kitab itu. Saya buka itu kurang lebih 10 catatan saya bikin itu. Termasuk engka biasa na palalo lalo kudo ciliku betungan na maguru ka tasawuf tanaya ibacang. Angka tahu pole makutana makada okkoy lalan na watakale ku angka jitu 5 curi ka. Tuli wangkalinge makada angka tahu atau tuli na curi ji. Angka tahu angka jinasa jima curi ka. Nya tuli ganggu ka madari dene mamatin rumah takku madari dene memaga. Makada guru tak biasa. Angka membaca. Iya kode nasu ya tujinge ku membaca hancur ku lalan na watakalemu. Ia na rumah kada zikir yang menghancurkan jin ifrit, bisa menghancurkan jin dalam tubuh. Engkau runtuk, laut na perlu runtuk. Kada iya na biasa malampe mi jaya aja no Pak Guru jolo ero. Taru jolo malampe Pak, malampe. Tapi makanya ipake iya ko angka na tagangguan na tuli magampak kerasukan iya na rota pesuro baca. Iya, angka mau lawoki rumah kado ternyata biasa na Pak Guru tak. Iya, insyaallah jadi mudah-mudahan menyamamoto kopi Pak Bahar. Saya komunikasikan dengan beliau nanti dia yang perbanyak untuk itu. Saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi na Pak Baraka ipong Allah taala pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.